大家平安，要jawai tu cua kadam nyaman, nama kaitina na sulivat. Saka tu cua kadam nyaman na uruja supui na kai no cemas imazai tua pitirua sangasan, imazai tua dosa sulatan, imazai tua tapuru katuwaro kayam, pajudu sapuru katu 5kayam. 彼得前书2章18节到25节。Namasan sa sekaulan, paalayo sa no kirain, tuano tauki, au ini ka amin na zwa nangwangwa na surapel tauki, kumali runakuyan tauki kiparaingo uta. No kemelang mo tu varung no semas aichu sano ki adil tuano si serapai ini ka uri na sejalep taramu na kisenai no semas pai no masan no pinasarivan sini jukur tanumon sano ki adil anma uri no rigu amina no ki adil tua no si serapai amasan nanguan no sikudan mana uri kisenayan no cemas pai sini pili tanumong no cemas mavan naichu ayat tua ti Kristo uta na serapai yang masan timon napasusangas tua uri no pasoran tua no sibaran kirai tua pinakazwanan ni maju di maju ini ka na sepasariu nekano narmanda tua venca-venca di maju pai kumali ya sepaterengan ini ka na benaret nuka pasarapai ini ka na rimkut ibu naki paparanges sakamaya tuaja uri papa mamau papa penet cemas naki sumaju di Kristo semaberi detuata pasari sariu pitua kina cabat-cabat ni maju sa kipa yujika tua ini yang kata sis pasarivan sate ka balu tanga pasusu tua nangwangwa pai azwa pi ai tua kinirman daya maju mavananga no sika mengwa au pai ka taisangas namayamun tua sekaura-ura iu lakwa tutsu semikerangamun sematwa rupa uji-uji ruzazazau tuano vava kata marai-rai aichu kai no cemas sinvici kimazai tua 彼得前书的2章18节到25节aichu alino tangkin supui nanga gemalo tu cua kajaman-jaman tu cua kini davan asini putarwan dan基督的榜样基督的榜样今日的教会未必面对像当时信仰群体所经历的苦难却面临新的挑战某些教会以顾客为导向以增加人数奉献为目标这样的策略导向是建立一个品牌而不是一个家教会应该是被边缘化的人能找到归属或接纳的家教会是可以让人找到团契让人更认识上帝的家教会是一群以基督为榜样的人聚集的地方台湾基督长老教会的信仰告白如此说教会是上帝子民的团契蒙召来宣扬耶稣基督的拯救做和解的使者是普世的且根植于本地认同所有的住民通过爱与受苦而成为盼望的记号
耶稣在十字架上成就的救赎恩典，指引我们信靠上帝，使我们蒙上帝赐福。当你沮丧时，上帝会陪伴你；当你彷徨无助时，他会点亮你的路径。他赐给我们力量与智慧，去面对我们从没有想过自己有能力处理的事。他引导我们面对生命中无可避免的挑战，使我们在充满困难的生命旅程中勇敢向前行。愿上帝赐给我们足够的勇气，面对困难与黑暗，以基督为榜样，跟随基督的脚步走。Cuma na sini papupiso jangan cintu suaka zaman-zaman latinana remaluai latinana kiparain tuan semas 然后爱出家求该爱出基金那么上kaki suaran tayau爱出家给你读书爱出家比那出那开那什么把什么拉马罗讲你听基督的榜样呀darah kemelantin爱出家给那沙乱出样darah kemelantin ajak cika salu-salu tuan nama 是因为我们一桩aja pujanggaran paralo tang aja nasi jaya saka latinana kisah mula latinana kejajaran te Yesus Kristus laikatinana sekaurau latinana pasazua to zamana apina kelang tapina susu pada zakatan wa ta semasa kena pasamarau sakatu suaka jam-jaman naruta teman-teman 我如何跟随基督的脚步走kena rumah taino kejajaran 跟随基督的脚步走 sinaya jam cintu suaka jam-jaman latinana kinema mama polat ayakana pasamarau ka inuri 上帝啊，求你赐给我足够的勇气，使我能面对困难与黑暗，以基督为榜样，跟随主的脚步走。奉主耶稣的名求，阿门。Mali-mali tu soka zaman-zaman nama katina na kisah selanga sumupu toa kainua cemas lamunana kinizang tu soka ni adavan mapolat lamunana mangwa ayakana pasumarau taja 平安